Gavana Kihika ekirite thairi watho uyu thutha wa kamiti ya wonjoria bunge-ini ya kaunti ya Naikuru guthiururuka kaunti-ini no kuungania woni na gucoka gutemania mendekithia thiini wa cikaro cia bunge. Riu Kihika akiuga watho uyu mweru ni uguteithiriria gukombora muingi wa Naikuru kuma unyui-ini wa njohi cia ibango na kuhurana na uthondeki hamwe na cienderio cia njohi ino. Akiuga thengia na gukorwo kuri na mamilioni ma mbeca monganagio kuma kuri thuguri ya njohi, muoyo na muturire wa muikari wa Naikuru ne wafata makeria. Alcoholic abuse is rampant in Nakuru County, and my government recognizes that if it is not controlled, it can lead to breakdown in social order. Whereas we acknowledge that liquor licensing is one of the major revenue streams of the county, the well-being and survival of our people is of equally paramount importance. Ni watho uria uhete minister wa wonjoria kaunti-ini ya Naikuru hinya wa gutua ni kugukwenderio njohi na ni kugutekwenderio. Gugu nacio kamiti cia icigo bunge ciothe 11 cia Naikuru ikiheo hinya wa guthingatithia mawatho maya. Ni twaheo ni kamiti ciothe iria ciko at sub county level ni ciaheo mahinya ni mathire basari-ini tondu matingiota kuruta ndirie kigwa ya faro ni bunge ya Naikuru makikirwo thairi ni governor wa kaunti ino Susan Kihika. Itanya inene ari gutigirira watho wa njohi undu umwe na wendia wayo ni wakorwo gitafarirwo makeria thiini wa kaunti ino ya Naikuru. Handu-ini ha ceceni ya Inooro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru, ritwa riakwa ni Robert Wamaina. Orere thirikari yambikite bara ya